krevet. Skoro je vrijeme za krevet. Peppa i George upravo završavaju svoju večeru. Tatice. Oprosti, malo sam umoran. Bio je naporan dan. George i ja uopće nismo pospani. Možemo li se igrati u vrtu? Ali uskoro je vrijeme za krevet. Možemo li se samo kratko igrati vani? Molim te, mamice, molim tatice. U redu. Ali morate odmah doći kad vas zovemo. Ne znam odakle crpe svu tu energiju. Peppa i George se još malo igraju prije odlaska na spavanje. Vidi, George, puno blatnih lokvica. Peppa i George imaju svoje čizmice. Krenuli su skakati gore dolje po blatnim lokvicama. Peppa je jako voli skakati po blatnim lokvicama. George također voli skakati po blatnim lokvicama. Vidi, najveća lokva na svijetu. Kakva ogromna lokva. Peppa, George, vrijeme je za kupanje. Tata, mama, našli smo najveću lokvu na svijetu. To vidim. Brzo, idemo vas oprati. Možemo li se još samo malo igrati vani? Ne, vrijeme je za pranje. Jeste li ti i George pospani? Ne, tatice, nismo niti malo pospani. Peppa i George možda nisu spani, ali ja jesam. I ja. Prije spavanja Peppa i George se moraju okupati. Peppa voli prskati. I George voli prskati. Peppa i George jako vole prskanje. To je bilo dovoljno prskanja. Idemo vas obrisati i obući u pidžame. Možemo li samo malo dulje ostati u kadi? Kupanje je gotovo. Sad je vrijeme da operete zubiće. Prije odlaska u krevet Peppa i George peru zube. U redu, to je dovoljno. Sad u krevet. Mislim da trebamo još malo jače oprati zube. Kad legnete u krevet, tata će vam pročitati priču. Ura! Peppa i George vole priče. Kad Peppa ide u krevet, uvijek ponese svog medu sa sobom. Kad George ide u krevet, uvijek ponese gospodina dinosaura sa sobom. Jeste li sad pospani? Ne, tatice. Hoćemo puno priča. Tatica će vam pročitati samo jednu priču. Koju knjigu želite? Crveni majmunčić. A dobro. Pročitat ću vam knjigu Crveni majmunčić. Peppa i George vole knjigu Crveni majmunčić. Jednom davno. Oprosti, tatice. Jednom davno živio crveni majmunčić i taj crveni majmunčić je imao kupaonicu. I oprao je svoje zubiće. Otišao je u krevet i uskoro je zaspao. Laku noć, crveni majmunčiću. Peppa i George su zaspali. Laku noć, Peppa i George. Lijepo spavajte. Sad kad Peppa i George spavaju, mama i tata idu gledati televiziju. A sada je na programu nevjerojatni gospodin Krumpirko. Jako volim gledati ovu emisiju. Nevjerojatni gospodin Krumpirko je uvijek spreman za akciju. Trči brzo i nikada ne spava. Vrijeme je za spavanje za Peppu i George. A čini se da je vrijeme za spavanje i za mamu i tatu.